will be carved out of Bengal and certain parts of Assam, which came out in the electronic media of the state of Assam. And also initiated talks on 6 December 2022 in New Delhi with Eastern Naga People Organizations and for creation of Eastern Nagaland, which also came out in both electronic and printed media. The three organizations have brought to the notice of the Union Home Minister that the demand for an autonomous state comprising the hill districts of Assam is as old as the hills, and that the central government overlooked the area during the various phases of the reorganizations of Indian state undertaken since 1956. It also brought to the notice of the Union Home Minister that the process of reorganization done in 1969 during the creation of Meghalaya, within bracket, reorganization Assam, was as we were betrayed by the Congress under the leadership of the Prime Ministership of late Indira Gandhi and also by the All-Party Leaders Conference. Again in 1971, when the North-East reorganization was done, the hill districts of Assam was kept out of the purview of the reorganization. The demand to complete the process of reorganization of Assam in the form of submission of memorandum have been made since the Prime Ministership of Rajiv Gandhi to the present Prime Minister Sri Narendra Modi, but is yet to receive positive response. Meanwhile, a copy of the memorandum is also submitted to Sri Dr. Tulsiram Brahman, CM KACC, and Sri Horen Singh Bey MP, requesting both of them to take up the issue of autonomous state with central and state government. The delegation of the SC, KS, and KNC is also expected to have an audience with the Union Home Minister between 10 and 15 December 2022. Alam menilai kapuri cipton relanya bangke process of reorganization of Assam bangke it was left incomplete in 1969 Meghalaya declared. Dan nampaknya ini cuma Presiden dan Sekretari alam internasional Tuhan tanpa ciriku. Main aspiration of 1960 decades, kinamta century, 60 decades pensi karbenong pen masa orang tu mungkin without bifurcating, without divided Assam state, dalam autonomous state, dalam 244A of the Indian Constitution. Salah satu dak mention lain je 22nd Amendment of the Indian Constitution. Bharat kacari aromalu 22nd Amendment we inquiry ini masuk of seat 1969 ini kan mungkin Meghalaya State itu mesti pilih. Laso भी बंगे कार्बियांगलोंग लापेन दिमाहासो district kapan hitame 244A labang autonomous state PG. Yang si kenangsot politik ke hang datang ke kenong bola si 1969 ini tempat sedikit dengan hang bomlo kita successive government Congress aku punoy non BJP aku punoy alang itu election apa datang telah hai cicak ko aja ko kado ko apia bangke power bang aku Congress telah pisah mentang non BJP itame lalu masih 2014 ini kan non BJP itu itame itu lalu kalau telah tuh bangke lalu kalau autonomous state bangke lah bangke core issues sih itu pinjau agenda main agenda ate dak Rajnath Singh kita aku punoy LK Advani kita aku punoy even ex Chief Minister Sarbananda Sonowal, Chief Minister Manmo Murita Punoy, Lapen Present Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Dubong Hitame la Soka Cicak election of Pranka Cicak, Lapen itu vision dokumen lo Hitame kita dakdo, Lapen each and every election abang kita takut every manifesto lo Hitame kita dakdo. La sini itu mereka namakan present government Hitame lagi, alam itu mereka agenda tuh itu mereka. Kita apia bangke thegong latu alang itu kita election nam judi bulutan te apia bangke lasu bangke kita chunje pan la bangke claim ate a basis kelano itu tak tok dak lo lagi 1969 gitu 22nd amendment with that pen Assam long reorganization lasu bangke stop tela dulang a polisi nota dulang kusi itu mata lasi not non head job ilitum dak mention la helaje Komotapur la pen Eastern Nagaland alang itu banting saya hempek PG ku banita mela so cerai do baket kejatan sia dilong lo so arni kita meni tundak jong dak lo masih la so ting penita me ili tundak long standing demand lo pending lo
laso pending itu issues laso bangke laso alang itu mesti kilo pun laso bangke itu karena di masa itu me la bangke 244 bangke implement je fan itu kita me demand orang tu kan la pen la muso uthar bangke me itu 1986 pen ASDC KSA KN7 song bom lo la pen puta te song bom di la pen te song bom hila la si la so puta ka bangke apa itu itu central government la some government pani ta me mereka puta bangke itu nang itu mathope itu pachini bom lo different media pen itu pachini bom lo temo itu me la so respond pe la si non hong itu development political development si la so lo ka da kar den lo me di masa like a commitment of the parliament what the parliament la bangke Lok Sabha and Rajya Sabha hala so la se hala so bangke tore putipur bang implement tore putipur po provision bangke still very much there in the constitution of India la so bangke immediately implement konje pass ni ini la so thak bangke ni itu kata kita me la so history bangke ang tumlong iglo kita non head kita me itu CM ke hai Dr. Tuira Muhammad Tamis, Horan Singh MP, bentuk ani tamen ini na halang ke pachini lo la pila bang soal lo ita men itu memorandum Amit Shah ke hai tansi Indian Home Minister masih ini panok ko solo makan itu pachini lo mahal so pachini dat consider convent ini also stress interaction bang KSA Constitution Administrative Tourism, Pasong Phong Pen, Kedamtang Lingkan Phong Bong, Memorandum Batai Pilot, Demonstration Padusi, Hana Padusi, Memorandum Pilot. So Memorandum Pilot Bangke 2018 ke jadi itu. So from the people most in the last 5 years. Home Minister Rajnath Singh Kahai Pan Pilot. Bangke Pasong Dapsi Hala. Amit Shah kan बताया नहीं किलो कच्चे तो हम लोग बोले सीमेंट से itu ibu apalagi soal dah asam Chief Minister hantar kilo asam Chief Minister bantu dia bangga lagi nang rekomend था हम तुम तक रोय को पर BJP party पर masih रोय लो proposi nanti BJP state government kan nang rekomend था उसी Chief Minister bantu kilo benda karena CM lupa yang kilo itu dah kan sejak pudam cunanya bangke karbilapen di masa tentang your state power karena संविधानिक अधिकार से कारण ए अधिकार tu माने भारतबर्षर विभिन्न जाति जनगोष्ठी को दिया हिल डिस्ट्रिक्ट मेकिर हिल्स और नॉर्थ केचर हिल डिस्ट्रिक्ट तारे ভিতৰত নাগালেণ্ড ডিস্ট্রিক্ট এটা ডিস্ট্রিক্ট সিঙ্গল ডিস্ট্রিক্টত এটা স্টেট দিলে অন দ্য বেসিস অফ মানে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট নাগালেণ্ড মানে ইসিয়া বেসিস অফ কে লাগে নাগা ইসা কে লাম তাজি লতি পিয়া লাসং থাকছি ইউসাই তো মত পিয়া ইউসাই হ্যাজ গট অনলি সিঙ্গল ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ইউসাই হ্যাজ অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট Kalau tuh hantar state pidana, masalah nasi Meghalaya long dulu, lalu autonomous district thom dulu, Khasi Jaintia Garunis, nasilan autonomous state ke thom pen, ada autonomous district ke thom pen, isi state pidana itu mana? Lalu sih dah kerja long pen, maka cahaya sepanda state piun, lalu di pijalan dia panda. Parliament से चिचाक दल 1969 लिंकन चिचलो Parliament से चिचाक दल लाभके किलो को बंगे 244A वारो नंग थाप किलो incorporated in the Constitution of India that provision the provision of the 244A for the creation of an autonomous state comprising Did and Hills and North Kachar Hills hala so bangke Parliament commitment. It was a commitment of the Parliament, the government of India, the government of India, and the Parliament. How was Parliament on the Tunjicha? Asi, no one of them, it became constitutional rights
of the people of Karbi Anglong and North Kachar Hills. Hala bangsani tu na. See that India government kan lasopan nanglang krang bagai lakai cokci. Tapi si India government kan nanglang krang. Anona dua bangsa. Bukan dah pulang itu memang tapi bombo lapen kejutan pula. Pendal demand ko penanglang krang betul. ASDC, KSA, pen any extent of movement we will launch. Itu like claim we will launch to any extent of struggle or movement. If government of India denied us our constitutional rights, Allah yang sudah menyebut. Jadi itu understand apa? We want our state, Kandior di Masa state, under Article 244A, that is the constitutional rights of the people of Karbi Anglong and North Kachar Hills. It is the responsibility of the government of India to implement this article. Hala, la sobang sini tu sudah. Apa yang kita demand? Kintu more particular क्षेत्रत आम्ही आता कथा करू विचारिছো जे पुनर क्षेत्रत काउन्सिले मात्र क्लेरिकल जॉब हे কৰিব পাৰে क्लेरिकल जॉब কেৰাণীৰ কাম হে কৰিব পাৰে ইটো কি খবৰটা দিছে একাৰণে আমি কৈছো এমওইউ বা এমওএস বা মানে লাষ্ট ইটো এমওএস সব মিলাই পেলাই এতিয়া যদি চাও ASDCৰ লগত যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে তাতকৈ কম পাৱাৰ তাৰ পৰা আকৌ কম কৰিলে ইউপিডিএছৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হ'ব নেক্সট আকৌ কম কৰিলে এই ছয়টা পাৰ্টিৰ লগত যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে তাতকৈ আকৌ কম দিলে তাতকৈও কম দিলে বঢ়োৱা নহয় কমহে দিলে কমটো ক'ত দিলে সেইটো আমি যদি চাওঁ এইটো বহুত দীঘল কিন্তু বড়োলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত বঢ়াই আছে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা 6 শিডিউল কাউন্সিলৰ পৰা বোলে এই কিবা তাতকৈ ওপৰ তাতকৈ বেছি মানে কিবা দিলে কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকবাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰত কমাই দিছে ইছলাম দিলে এইটো কমকে টুপিলো কি ASDC এমওইউ তো ঘৰমাকে ফাইনান্সত থাকে প্লেনিং থাকে প্লেনিং কমিশন তাক ডাইৰেক্ট দাম নির্ধারণ আছে সিএম গুলো আর সহজা জানো পেলো ফাইনান্স কথা বলকে কমিশন বলকে স্টেট গভর্নমেন্ট পেছে ফাইনান্স কমিশন চলা ডাইরেক্ট বিমা যে থাম না কো ইতিয়া যেটো এমওএস বা দুটা এমওএস লৈ পেলাই যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এমওইউ যেটো ক্ষমতা দিলে সেই ক্ষমতাটোৰ ওপৰত মানে কমাই দিলে এমওইউ থকা ক্ষমতাটো ফাইনান্স প্লেনিংছৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লীত ডাইৰেক্ট দিল্লীত যাব পাৰে কিন্তু এমওএছত ডাইৰেক্ট দিল্লীত যাব নোৱাৰে ইয়াত গভৰ্ণৰেহে ফাইনান্স কমিশন বনাব ইয়াতহে যি লাগে যি নালাগে ক'ব লাগে তাৰমানে কমাই দিলে লাহে লাহে আছিলে that alarm can see to state 90 আজি autonomous state के ऊपर दाखले तुम अधिकार दो दाखले तुम आंदोलन निकले अधिकार दो हमारा अधिकार আছে আন্দোলন কৰা আমাৰ অধিকাৰ আছে কাৰণ সংবিধানত লিখি দিছিলে এই কাৰণে আমি সকলো দল সংগঠক সকলো জনগোষ্ঠী কাৰণ বহবাস কৰা সকলো জনগোষ্ঠীকো আমি অনুৰোধ কৰিম আমি অনুৰোধ কৰিছো যে আমাৰ নিজৰ যিটো সাংবিধানিক অধিকাৰ অট'নমাছ ষ্টেট পাবৰ কাৰণে সবে উঠি পৰি লাগিব। থেংক ইউ।